Сайн байцгаана уу? Би өчигдөр Jenny-гийн мантраг бүжигсэн. Тэгээд яаж сурсан талаараа та нартайгаа хуваалцах гээд бичиж байна. Jenny-гийн мантраг бол хаана хийсэн бэ гэвэл Jim-ийн дүнд хавт хийсэн. Тэгээд үндэсний хувцас ингээд амар гоё тод өнгөлөг харагдаад байсан болохоор ингээд яг тэр лангуунаас нь гуйж байгаа. Тэгээд урд нь бүжигсэн. Тэгээд өөр тастад оруулна гэж бодоод яг Jenny яг өөрийнхөө мантраг яхтаа бол ингээд өөр газар ингээд өөр хувцастай өөр үстэй ингээд яасан. Тэгэхээр би бас жоохон дуурайчих үгээд дахиад мантраг салон гээд тэр газараас гуйж байгаа. Тэгээд бүжигсэн. Pretty. This that pretty girl mantra, this that flaunt. You just touched down in LA. Pretty girls don't do drama unless we wanna. It'll be depending on the day. Pretty girls picking a defender. No, I'm a defender. Never let it catch no stray. This that pretty girl mantra, she's that stun. I make you wanna swing both ways. Яг зүг бүжиглж гинүү ингээ өөрийгөө харьцуулаад тэгэд яг болж ийн гэд яг ингээ Gmail руу очоод бүжигсэн баамаа. Both ways, mix me with the drama. Check you like commas. My clothes are pajamas. Straight from the cold plunge. Daytime better using my yard. Quick switch at a fit for the night. Swerving through the lane, we'll be 20 minutes late. Cause we have to do it in our drive-by. It's not that deep, I'm not that drunk. Sometimes girls just gotta have fun. Throw it back, all that ass. Me and my sis, we're too attached. Not that deep, but not that dumb. Look at them bodies on the run. Inside glowing like the sun. You're gonna feel this every day. Тэгээд яг яаж сурсан бэ гэвэл ингээд Nana K-pop dance гэд YouTuber-ээс сурчаад ингээд бүжигсэн юм аа. Тэгээд тэр YouTuber болвол биднээс яг амархан сураг амархан яг гэд 3 хувааж яаж илээ. Тэгээд хамгийн удаан буюу 0.5 дээр нь ихэл бүжиглээд сураад тэгээд дараа нь 0.75 дээр нь сураад тэгээд хамгийн эцэст нэг буюу хамгийн хурднаар нь бүжиглээд сурсан. This that pretty girl mantra, this that flaunt. You just touched down in LA. Pretty girls don't do drama unless we wanna. It'll be depending on the day. Pretty girls picking a defender. No, I'm a defender. Never let it catch no stray. This that pretty girl mantra, she's that stun. I make you wanna swing both ways. Whoa, what it feel like to be off for the green light all night. Oh, and I feel like we ain't even trying to talk no one. Swerve off for the creeps, no weird vibes. We ain't never let it ruin our good time. Ain't nobody gonna dim our good light. This them words we're living by. This that pretty girl mantra, this that flaunt. You just touched down in LA. Pretty girls don't do drama unless we wanna. It'll be depending on the day. Pretty girls picking a defender. No, I'm a defender. Never let it catch us straight. This that pretty girl mantra, she's that stun. I make you wanna swing both ways. This that pretty girl mantra, this that flaunt. You just touched down in LA. Pretty girls don't do drama, no drama. We already got a full day. Нэрээ манай харин намайг бэлтжиж хаад 2-3 хөдөлгөөн сурсан байж тэгээд яг тэр хэсгийг танартай үзүүлье. This that pretty girl mantra, this that flaunt. You just touched down in LA. Pretty girls don't do drama unless we wanna. It'll be depending on the day. Pretty girls picking a defender. No, I'm a defender. Never let it catch us straight. This that pretty girl mantra, she's that stun. I make you wanna swing both ways. This that pretty girl mantra, this that flaunt. You just touched down in LA. Pretty girls picking a defender. No, I'm a defender. Never let it catch no stray. This that pretty girl mantra, she's that stun. I make you wanna swing both ways. Mix me with the drama. Check you like commas. Энэ бичлэгийг дуустал үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд миний бичлэгийг анх удаа үзэж байгаа хүн байвал subscribe дараарай. Тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл баяртай.